Kardom. Ini ngawet dokson 6 schedule part 485 ang deng along nang lilo. Abang so ang deng long pinang ngawet ni Jopa Pon Bangke. APSLC General Secretary ake hai sarki rong paralang li professor. Abang so dokson long pinang ngawet ni lang ni Jopa Pon no. Kardom. Masih pinang ngawet ti ketam pon jalam thangang ke non along karbiang long. Ini kenapa nela bang so isu galilo. Setelah bang so isu dirjoy si non kacari bom BJP atau pinian ita labang solam tu purhai ki purji kali kita bi fan loss kapori sita PSLC rat tentang non bangke manghu helu kasi pinong we ni dalam ihan karjui bangke la hello ke chensi ni karjui bangke hello 1969 an incumbency article 244A ke khala constitution amendment long Indian constitution long sit abdullah 244A bangke sita ka implement dia pan 55 years lo nanta government atu karbiang long kacari penceng lo ka state government central government atu pinian ta implement vedal ke non bangso 125 bangso constitution amendment lo article 244 ta implement meta rara fam thang hai lapet lang tum claim lasi kopia apa sih bang so article 244 bang di si article 20 bang si implement hai ku hangrong bang solam le nang jurat fantana Article 244A alam. Ini tum Japan, penangan Japan no. Papan political party tin tum sitame election nang le lo tante labang so isu ke teng sara ke. Labang so prank election prank ke article 244A alam ke ningje je. Laban kacesong asada ke teng tu teng long le. Seta election nang le lo tante article 244A bang ke national party doang, laban ke political party doang sedang kami ngomong lo ke even independent political party tu manta article 244 isu ke bengol le lapen labang so isu kan se rata sentiment kalan de muni ke phan lapen se kan puri ini tu thailong lo no lapen ini tu karbenglong district council mata Mikir Hills district council long nok pen tame ini tu phan 6 schedule de jakong itu phan pilo setal anarchy kidding ini tu phan 6 schedule alam ha komentu de 1951 pen ini tumhan majok a political party leader nong tan nang khan the la chok kali I pusar kisar pen dame itum arju nong le la pen la non ini tum ahotan setame di 6 schedule alam nang khan majok a political leader kali setame 2012 13 November retired IAS officer non ke APHL sa president no sar jai katha alang li nangi sunpen also political party na sunun la seta social organization ong nangi sunpen ke la ba so 6 schedule la nang khan so 6 schedule la nang khan pen nang khan bon no ningkan ko ame la sar jai ka than nang khan det seta rara tum deng tum te 6 schedule ke la ke Allah masih ulai long political national political party tu nobe 6 schedule aphan aning ke dog de side 6 schedule alam jathan lo tane jau 6 schedule pokemon ko se pupu na to me 6 schedule party ke pura pupu no APHL se mana asas na pulo seda pinier ni 6 schedule alam itu masar jai ka than than no lapte APHL si pini amhan ko thek thunan ko de uthot paring thunan ko kala ba so 6 schedule pang tangai ko joine lo mate lasi pini karbiang lo mardo labang so 6 schedule alam munit tu apu tarlo mardo lutang lo lapen ke chini tang lo joine se pini ani rat atum APHL si phanange dengdun ong muchok ap election tin setame munit tu popu national political party tu popu je APHL si tum laso election retang lo bose next election ke munit abe bom sa tum ninge bom di setan non MP election udan man tum thegong lo gate kenam tang 2019 kalan 19 pen non anang tum lang ha di komane iya MNC ke nili thegong wek lo lage social media me khana piso si dok well no to back lo 2019 MP election apika that APHLC they will not get even 10,000 votes after they lose MP election to sipu pini nali to back ba nali munti khante itum 10,000 a bear sigido ma 10,000 thak sigido mata lakh thak sigido nali tum nali makhune lasi pini jaya ka thar sar ekdom han mek nang kapu kana jok si pini
non ke dobong national party atum Anta. BJP atum bono Congress atum bono lakana kapre ka political party la BJP wing atum bono sitame 6 schedule alam je khanam ko opinion ni 6 schedule kita purna ko opinion ni ke sitame ili to maka breakdown ke langdam ni ke la hello non BJP atum tala bang so seminar bibo 6 schedule seminar ke dobong no latum command resource person apha de ham dam se parliament parlo latum rat han pathan toyo Labangso 6 schedule na seminar ki biya thegala hello je APHLC pa na ka breakdown gala hello non BJP to ma seminar ki binang dum laga no net ma video da theng no la pen pena de tum seminar thegong ji labangso seminar no kopi no na thang ke 6 schedule na weakness 6 schedule la ja kong ke bo Halo lo se thani. 6 schedule chodor de 6 schedule la ja kong ka ve la hai long se thanji 6 schedule pa la ja kong thelo 6 schedule pa na jok ili tum kwan pemu labang sola man han hela do Tribal ang konsi. oh tribal han ko ansi ka protect un tribal han ko protect un electoral ro tha di ora na je kong do itum ha labang so 6 schedule pa Hala bang than labang sola than ke thani ko pilo Weakness. 6 schedule ke chodor de lo 6 schedule Allah ke autonomous state sinan ko Autonomous. kini ala la tum ke than ko la lo ra tha je APHL se atum ke autonomous state ke han kali 6 schedule se ke han ko are muni na tum lana kilu dola man kan ha 6 schedule ile tum long dotta na phi ile tum 6 schedule che han thula ma na tum ra tum munthi no non ke do bom tim kar bingong BJP atum komane ke than kapare kapa phola jone ra han ke than thula lo APHL se tum ke 6 schedule sin non che han bom na ko it's false totally false lahai ka la ke ka chu bai la pami no la ke deng ne la ke non ke ile tum ke 6 schedule APHLC ke 6 schedule ke che han kali ile tum ke do tang 6 schedule ja kong ba kang bo tang 6 schedule ja kong ba itu mo bang che han tu ne che othi ne 6 schedule pang tang la Lato rahat lo hana ka ni ni nali fanang na ju sudat ko nali pakliar tuno pini lo bang so RSS lato ma tok 6 schedule awareness ipike ni le hala bang ni amang kon amen jong nan ko rat ta chinan ko yi arat amna chini ne pute rat mohalla to hanta o mesem si bang thek ma dedi ni le lang kuma jong nan ko ko Dhorong Singh tero na ki hai lapet Elvin tero na ki hai nami to ASDC akaya hot people 6 dulam than khede rong alo people so awareness pipede hala bang so por ho jong se 6 dulam than so ne piniar ni ke ni tum tham jok roji nang tu people so 6 dulam than khede people 6 dul dik jor nami ta ASDC de mele man lo nami ta ASDC de ie man lo te nale hala so por ho people 6 dulam than khede labang sola me rak pamang hunang ne laben pi labang solan ke tham ke lake RSS inang tumanan ke toy lake a ho kala ni tum ninge tati non hada kumalo RSS ali jar sai ni approve to RSS kunat long silang tum pro kini itu ma choi ching tun ma hai approve do lasi karbia ke pan ke raiji ke RSS tum long ni tum thek nam long le lasi ni ala ni phana kichu po non RSS tum 6 schedule awareness typical non-tribal juntaile would nangjok belong 10 seat open for all buta belong lapen ponchayat dar nang biun buta belong ante koloso 6 schedule ke nainge APSL seat ke lake constitution of kupima ka dohala dai ko mat kan se protect ke lake labang so 6 schedule masih thano ke hante ho labang so teng masih thalo that command consider that non-tribal consider nang tum gogol long lelang ka teglong lu ni tum golo bang so 6 tum command ka protect tribal area ko tribal no fallo long le pila non nang 6 tum ka pu that si 6 tum le warda kipi amuka gi ka thara 6 tum ke half truth no half truth ke lage kali lake nang chini constitution ko pima to se tham nang tum bang so long tham patum non malom ni tumar jolong RSS tumhan penam student organization tumar judulo article tweet yelo marjulo na nanti ha laben kapre glonglela marjunta linchi ha ande kolosol nang tum ke tham ke reply bi thala masola asi non ni yela ni fan karju article tweet si ke thema article 244 si ke the khala bangso confusion la bangsolam sinon itum ke nang di karbing lora Otomas dan nangi pulutang te artikel 2 sinangji
jong so autonomous state nang ne pro tang article 20 nang si non BJP to mage article 20 implement nang ji direct funding nang ji holok si kamatha pro tang de BJP to autonomous state ke hang pu alam le ke chubai kali makalan bang soram yang dera tan latu polo article 20 si non mat ke direct funding long ji the autonomous state long article 2 for jong implement that pro tang hata autonomous state long long ko direct funding lo ke halaga to article 275 long dulu lasi labang so lam nang klaragat kan tanang hin dan tamek problem lasi pomun ni tan pa beng hoi so no detail sanai ma dedi lasi article 244 ya lam sing polo non BJP da kan ke BJP long ke jandum deng lang hala aja hana nes political party ato aja ni kono na tu BJP am kali BJP support pe basta BJP apan se commitment ki side lo bose ni amen ku be zetan do chini lasi na do ka chini ne ke hello APHLC के 6 शेड्यूल लेके हांगाली नंबर 1 नहीं लाना तो निजी भी नो PNR ni कोना ने तो मेमोरेंडम निपी दो नो APHLC का जे 6 शेड्यूल नांजी को हां लागाली 6 शेड्यूल पंता नहीं नंबर 2 नाले तुम BJP तो नाले तुम कंफ्यूजन ला खान लावान री नाले तुम ने खान से कंफ्यूज हो जे हैंडब्रेक ऑटोनोमस स्टेट सिंग नांजी आर्टिकल 244 इज नांजी 6 शेड्यूल के जाको मावे को सेता नाले तुम ला क्लियरली आर्टिकल 244 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी नो लगा Article 244A Indian Constitution of OPC talk about that. That formation Article 244A formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of ministers of both. Therefore, to Ladakh talk last line one to Ladakh. Ladakh talk Ladakh talk ne report here report one alone. Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law formed within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore autonomous state article 244A jong si tum part jati form ji protante 6th schedule angning ping koi 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 pensi autonomous state ke form munji tante 6th schedule chodor de 6th schedule aja ko mabe 6th schedule go back pokos puzna tu kan je hai no kupuzna bhana pa chubai hai no lasi 6th schedule angning ping koi na autonomous state ki munji kudak to daglo article 244 Indian Constitution no pulo tante nare tu kachini nahi bagla hai no Indian Constitution lapen 6th schedule ke lage isiber lo di langsung taksi article 244A lapen ke 6th schedule lage muni tatum abang lapen akar jong jerap blok lagi muni tatum akar jong oi pulo tante abang lagi kicitang lo lapen abang se kicitang lo akar jong nasa udah langsung taksi autonomous state jong se kimi pulo tante paragraph 20 pensi 6th schedule lateng se kimji jong si hal 6 schedule aning ping koi teng pen kim ke da autonomous state article 244A pulo tante lake kupilo lake general state pulo tante non hala asam tha di lapen hala kapre state tha lage general state si mane pulo ke seta da 6 schedule Constitution of India paragraph 20 long ke kupilo puga lake tribal area that means Karbi Anglong mate ends lapen di Mahasa of autonomous state article 244A paragraph 20 teng pen kim lo pulo tante lake tribal state lake general state kali lasi dak confuse alam ame lasi 6th schedule sing nangji autonomous state angne pula itum kani je takali lapan autonomous state nangne 6th schedule sing nai pula itum kani kali APHLC ka part jakal hello number 1 article 244A lake itum lake long back nampu lapen labaso article 244A ke 6th schedule angne ping koi paragraph 20 teng nasi kim nangji lasi autonomous state nangji lapen labang solong 6 schedule pacharaton 6 schedule pantang ani lahir itu make lapen ali pomok belum ada di article 244A alara bangka 280 di article 280 seharong lapulo bot hada mana direct funding lam sing kan finance commission pen article 280 long jadi lasi laso 280 jong selang implement lo plotang te ultimately tum autonomous state ani laso lamo lasi mudalam ke kenali bangkanale da pinitim ka yang long BJP adong pa nili ka nilhin pa nga pachinigang tumbang lalo non 125
di Constitution Amendment Act along bangke itu modified nahi po bang itu la soalan asin tong gudu nahi people modified nahi po the bangke hello 244 bang itu article 244 insert nahi lada di lasin mudala bangke hello article 280 alar bangke itu people article 275 itu hala se handu nahi kante article 275 long se fan alam da dulu autonomous state alam da clear le da toktan lo kante clear autonomous state autonomous state to nahi bra selam nahi bra article 275 toktan lo kante lasin article 275 alar hal article 280 harong pelutan tela bangke dahil confusion kan mana lagi atau handbrake nanti peluti indirectly bangke itu kan fana bang nangi di fana bang nangi autonomous state system bola bang lasi rat bangke lasi non pindah IPHLC fana bang si 60 hangrong autonomous state hang hedat punang tu naik koi hai nona bang nale tum ke 280 ke hang gupilom te article 244 a bi kop and 280 gupi ko se hang lo lasola mana tum chini nahi lasola rat nanti kan nahi lalo lapen non military fana ka ji bangke la hello 55 years lo autonomous state la phan ka che song kal biang long rat de 1969 pen halai tum hana bidun kok ten autonomous state amendment ka political party sing lo autonomous state demand committee po amendment sing lo kaprek tanang sing lo congress untuk autonomous state article 244 alam pen love si 15 years social hala pen nang kisong lang lo congress untuk council cari lo langsung nak si AFC tumta bang bom untuk autonomous state pen amendment nang cari lo sidang non BJP tumta la bang so autonomous state amendment pen love si non ingkan kep karbiang long nang cari lo sida ka implement dia pan nang ji ku bangke pini arianta non bang play tumanda lam festa ninja hela pen sirigen tha he ultimately karbiang long autonomous council nang kachari atum ke pini arianta a hok pek hempek ke hang song kali autonomous state ke hang song kali ku cipaklang dak la sila bang su cipaklang dak pen non ilitum masar jai katha fasi karbo alang like half truth to sigip to six to half truth to than pa me to constitution ko pino to hala sig than lo kat jai ka than sa ke than six to kapre hala RSS bongo sena to ke than six to kapre man te ko thata mana to kapre ko a six to dolang manang tu lo nang to kapre a six to kapre dolang na pulo bang solo mitu marjulan ko ino six schedule hini do pokera ke karbiang long BJP ali dar se kan india lam lagi elo ke paklan okay patumi heta nile to video thekong dok muka long six schedule alang tom six schedule seminar bi kadi six schedule seminar bi long dah ta ninje me ratu la so video do nonda pinyar ni north east long la ana six schedule district six schedule autonomous council ali dar to ninje je alam ta karbiang long autonomous council long team karbiang long BJP ali dar to na ninje elilo nabi tum kan je la ho jai kathar six schedule apan ke BJP six schedule ko are six schedule hini ke thom do ma lake ne tum ke jai kathar six schedule pupel hai ako IPHLC along jai kathar sa lake ne six schedule pupe kan ta no de kalang pupe kala ke pini ane ta pupela ma ke BJP to ma six schedule ra pupela setan nale tuma video che chengo nale tuma masirat hona ke than nale tuma masirat hona pa chopai nale tuma masirat hona pa thola je jai kathar six schedule apan BJP six schedule do nale tum kaninje ta lake che the ran nani lake la anjong se nale tum ke the polo nante seminar na biri nale tum kupusi six schedule hini do dada ha pini ane six schedule cha ko ame six schedule bihe six schedule cha torde pada karbiang long autonomous council long BJP leader se kaninje pini ane khasian autonomous council long kedo alidar atum chief executive member man chenglok iam domana ninje je Garo Hills non Jantenes non Like Chakma Autonomous Council tumo Dimahasam even Dimahasam along a leader atumanta six schedule bihe six schedule chodorde six schedule na ne koga ninje bangre lapen six schedule hini do pota no hop autonomous council leader ninje je kar biang long long ka chikrong BJP long ka chikrong ar lenke the atum si kaninje nale tum la bang solam kaninje ke rata tum na chini unde ko se tin ma nale tum han rata ne cho che po he nale tum kaninje lam nang tum yung sila an he polo nang study pon study de pin na sila tum rata long kaninje na ni nang tum ki bula lam la so lam pini rata na chini kan lo la sila bang so seminar bi pon polo dang te lam kaniyang si nono som nang tum chipak ken ki polo dang te nang tum han rata nek choi bobi lagi six schedule ke siva six schedule to the constitution of India isiva lake jai kathar ka salam ta kali ako jai kathar ninja je ako jai kathar si kaninje polo dang te
Lakin dia tu APHLC tu masih jaya kata orang duduk ni tadi. Sedang ini BJP tu nanti cipu hai lo mana tu mereka ada mana. Jaya kata 6 schedule BJP 6 schedule bukan ini nanti cipu hai lo mana. Lasi lah bangsa lama bang nanti tu malita mana tu charge hai ni lah bangsa lama ni. Lasi las constitution alam kan lagi kacile malam dah kali. Constitution lagi kijue hormu dah kali. Lakan constitution alam kan lagi. Pini constitution hini ka pincong karbiang lo BJP tu. Nanti tu si Indiana constitution 6 schedule lah biru thek nanti sikit full lagi. Nanti tu si anti constitutional lagi. Nanti tu 6 schedule halang klub si. Nanti tu jaya kata 6 schedule lapan BJP 6 schedule pun nanti tu kacik kurang lagi. Nanti cek perak nanti lagi. Lasi pini dari tu APHLC hoy kan kami karbiang lo orang kan pacinikan tu malo. Non ke dobo de karbiang lo malo BJP atu malidar atum 6 schedule awareness program di bomlo seminar di bomlo hala bangso seminar lo kopi pialam sedang thama lapen itu APHLC dan kopi sedang thama nang tum pangrum la nang tum langdum lapen ningwe nili karbiang lo ngara phan kapacinikan tum lo non BJP atum along seminar pada mono padona latum ke thang ulta sudah padona ra atum la so point na non tarik drop akos tarik drop pai ciklo de dak di pualong nili tum 6 schedule awareness program di ponji. Labangso 6 schedule awareness program ko pipo si di pon na bobo. Athe non ke do bom tim kar bigong BJP tu rada pan kalili kalang tan tap tan tu labangso pon itu thailong. Lasi mo tarik trogar ni ke nili him pen dak kar bigong rada pan ka chuningri mate nang tumana ke pha dongel hailo nili tu labangso 6 schedule awareness program ki bielong. Nang itu pun nang itu la non BJP tu ke thana poin mukha kalang makalima dak ni tu Hexer itu masa jangan katakan badat atau plate itu tu lah resource person wansi 60 dolar pun itu pathan pamung ponji. Nang itu kopi ni kacini itu lapen itu masa jangan katakan hala BJP long ke do tu nak katan punta lamu pun kacini itu kalau tante nang tu warno nar juduno dak ni itu APHLC kan ke host 60 dolar seminar long marke resource person kan jenglok itu APHLC ni dah mate tu masa jangan katakan tu mata nang itu nang karjo position ke itu ni thikelo kopi mana kerja ini narjuno, nak kacini kan tu si narjui gadi, narjuno. Sekarang awareness program lo gadi BJP itu masih seminar lo market. Ani ichi. Kuiso narju thong dah ni thihar kati gadi. Kali buta ya, ni thihar. Kalah. Setan itu ni thihelo. Lasi lada ke to APHLC tu mana lagi kacini si orang apa? Setan non BJP lo gadi tu punon. Bak kapre political party lo tu misalnya you are welcome. Lapang soni ke, non tarik program ni welcome. Nang tu kuiso narju tu no. Kacini pan bonino, warno nang tu heran ane. Daki APHLC mesti wang jonai pola malega. Akhir itu resource person nak preka statement sehani. Dasi nang itu kacini pan wangon, you are welcome. Lapan ke nang itu ahok alam la kacini nongi. Here nane nitung ni ning thithe, nang tu nak karju pola nitung ni ning thithe lo lagi. Nitung ni ning sekarang tu pola lagi. Lah hello. Non in nane karjule. BJP tu pola 6 schedule ke dordel la si tu autonomous state sikenang. Council tamne council pengetum long ricerai ni lo itu population atau orang muncul ante non Islam lo autonomous state sinang ko tu autonomous state sinang ko pulo ante non 125th amendment ke kupilo ke party kupilo aja ko party ke council pansi alam ko ba sapo aja ko party lo pilo 50 seat man de karbiang lo ke arjiding tuin enta 50 seat council asin bak nangji pule kaci songali pi tuliran nong harga da 50 seat bak nangji pule alam li haprang na kaskom no iklan mungkali surjo nong farak da hele or dong ke laki 55 seat ta council asin bak nangji pule alam kaci songali council dordelo puserang ta hele ko lo gente non banke ki putu pilo Kawan 6 itu pantang nang po 6 itu kira cunai mesti 55 asid non baru. Masih ada yang separuh non BJP itu. Ante itu karjunai jalan mangang hello alam cuma rapin karjunai pilo 125th amendment of bill salo article 244A made autonomous state alam implement nang vek po pola nang ipolang so ningge tu hai hedat kente. Nam tu pura 6 itu ke dordelo posi hang sarlang secara tumlo non la banso amendment oi polo article 244 implement nang ji pacu nang ji polam he nang itu kopi pol nang siang tong cepa bidon dedat ke koma hap trut ke nang tu hap trut lo
Ibingan halak kupine damat patikung dut ke sono kan te yonan te mungkin. Masih ni na tum hanakar jungang tum magela hello. Nang tumsi autonomous state nang ne pu bagai pini 125th amendment bill of paklang dak lu. Jong si autonomous state nang G article 2 corporation nang vek po karbing lo rat kira si kenang vek lo tang di people implement nang G po lam henang tum delhi lo tok da mahira lo. Hala bang solam mo tum kan nai. Non nang ni fanele na ka di bang no. Pilih tuhan si 62 chodor de po. Di 62 chodor de po si tuhan nang bok lo. Ito masar jay ka thai ka pamanghu tangau 62 si ke hang ka EPSL si tum 62 hang he. EPSL si tum kala 62 ke do tanga jak kong tam ke do ber nangi la bang so jak kong phalang no nang ni lok tu ne kaning je. Ito phalang no nang ni po si high court a case pidam lo gente. High court a case high jet na opinion ta halas RSS bongo sena tama awareness ki petunge 6 paragraph to sub paragraph 7 ante law selam nahi opinion ya selam tekte lo kante te gumat phalo kaptere ge gumat phalo towar ki thopi ge rake non tribal Bihari Bengali Nepali Bangladeshi to mas towar thopi te lake RSS to mas 62 lo bongo sena to mas 62 lo lake nitu pini thote ni to dage ki kiaso to dai election na photo na ne kusi ipu kali makala item sa sansi puno tedi kesila solam na hin na sanse tala Labang solam biar kan kan solam. Jadi alam bangla pulo 62 chodorde 62 bihek pulo mandi 62 ka aja kongwe pulo mandi 62 yung sa aja kongwe pulo tan nami tum non EMCM ke mangge 62 la pini amendments ke manu mati ente ha MEC election ke do council election ke do ke Karbingon autonomous council long chon mati ente ba di Mahasa autonomous council long chon ente Golaghat district Nogam district, Kamrup district, Barak Beni long langsung autonomous council election doma. People are elected pulo dong. Halai ke 60 dulu ya kali dat pulo. Ada 60 dulu aja kong tema dakle lango. 60 dulu aja kong pena job sih nala itu MEC na manu. 60 dulu aja kong masih komane ke IM nang manu. 60 dulu aja kong masih komane ke CM nang manu. Itu lah so portfolio nang itu non kedeng tanah tuman dah lagi. Jokce heno dor be pusi nang itu kubam jilang manu. Langsung pulo dong ke Jong se 60 jong se chodorde 60 ke aja ko mabe 60 se hendo pulo dang te MEC election to theda no Kala council election chi patel theda no only autonomous state chodana chok pulo dang te autonomous state hangana no neli pui make non kaskom kanchasi kom tuma sona kha election to theba ni Kala hemprek long le tik la tungge ni tung election to theba pulo bang election chi patel ni pulo bang e stand zero thib hara tuma sona kha kaskom kanchasi kom sona kha election to theda no Lalu 60 bihek 60 chodorde 60 ke week o bukan dia tu. Di? Mo autonomous state long tadi. La so pin election na tu chodu pino. 60 no se akam ali pulo tante. Gele puri ban ke. Kala Di? La hello la ke la hai ke kaninje nai bu phancho la ke. Han no hokali ramde la ke. Alama ke. Nije nai bu phancho. La peralang tum non lama 60 awareness ki bilo. APSLC jai ka thara 60 ke than ke half truth pulo di. La solam da kuishon rolan. Karbiang lo wala chini nahi. Nang tuma 62 awareness ki pike non tribal ka deputy chairman naman nangji. Non tribal ka longle namlong nangji. Non tribal ka dal bihabe pa klem long nangji. Non tribal ka len portal long nai kusinang tum ke claim. Ada lagi. Halabang so 62 ke non tribal ka masih ki pima. Non tribal ka na longle pinai puto labang so 62 ki pilo labang so lam nang tum tham thara rafa. Lalu labang so RSS a 62 awareness kipike Karbiang long arat ke ning samse la pen la bange kroi krel ate 62 ke tribal to se protect te tribal han ko protect kona lo tante 62 paragraph 20 pu bang well get tribal area putente non tribal area pu le dal pu non plain district la non tribal area puji hara tribal area bombe hara tribal non tribal area pu tante non tribal to se da ko po SC general OBC tu saya dah lupa. Dak ST tu masih lagi panopi. ST aja kau ni babopta, nang tu si, oh ladak Islam nang fana jet pode. BJP tu pula boru aphan ST ki pikir itu cedon nunde pusipu. BJP tu minggu lagi. Kita tang Horen Singh be, kita tang election ahu. Horen Singh be aja minggu lagi. Boru teman ST ki pikir itu kroi kripu. Ari
Rat halang si confusion ke bang non RSS Bongo Senator kapil kara tempel. Cita hala boru kali la non SP tu Bihari, non-tribal Bihari, non-tribal Bengali, non-tribal Nepali itu. Hala tung SP lo mante. Hala tung SP kali pinsi non SP tung si pilo SP akota na enjoy jun elu. Long le tanam lo election ta thur lo vote ta jong lo Bihari pa ta long plutan di pilo SP enjoy teng lo bedi. STP lo. Already STP lo. Athela dake STH ada tumsi la dake election pulong chori pulo mate di. S la tribal area pulo mate. Di. Nona bangke nang khan nona bangke tum ka charge nai bangela hello. Boro tum han STH pilong le pulo to. Islam lo. Kronik nak chong hello. Chong to. STH pilong le palam lo to. Sada Assam longke bang BTC. Boro le longke boro tum hanke already STP as letters pialo. That means ST. Dei ST lam dai tum kama thani hello dei. India government atum ke ST puga bang isiga tribal nama an ke ST recognize sita Assam nong sila ke thakjo STH STP la ke Assam se thakjo nang le Meghalaya da mon hada ke STH STP ave Mizoram da STH STP ave Dak Nagaland tapi la no hok tali Nagaland tali ave tak Karbiang long jo ba Assam jo people la ke thake tribal mong ning kang sa mate unity ka pawi da je pha kalan de la si STH STP pu thago तो अयाम इसना बोरो तुम ता एसटी लो मत दी कलम दे प्लेन एसटी पुलो नि तुम के इंग्लोंग जो दो बसे तुम के ह्यूज एसटी पुलो एसटी पुलो एंड हाला अंतन मन के वांग अकिबे के चिया तुम बांग्लादेशी तुम एसटी लो वहां बिहार के वांग तुम ला तुम के एसटीएच मा एसटीपी लो दिना कार्ड वांग तुम हेलो एसटीएच मा एसटीपी लो एंड एसटीएच पे कली एसटीपी ते कली पुदांग ते hala tum deputy chairman nang manu ne lonon hala tum NEC nang manu ne lonon hala tum EM nang manu ne lonon ko people sin nang ni long da nang le long le nam lo hem ta king lo la tu de political power already nang capture ne lo la to ta council lo ahem phun nang manu ne lo hala tum aphan bang pinier ni BJP long e do tum organization tum punon la pen BJP tum punon ko people sin nang le tum asen tum GPI ai ta lo la lo nang mat position ga la nang hona ka jo position ga la lo Piniari Banglalang kanija tu de ladak a million do a crore population do Karbiang lo da more than 1 lakh so say population second largest population on Bangladesh tu Banglalang kanija tu hala tu non deputy chairman nang man EM nang man NEC nang man nang nang thi the de ne tum boro pan STP lo palam nang STP speaker nai palam ali boro tum Karbiang lo ko alo do Piniari ha suri thongkep ta do ma le ma hala non tribal hala Bangladesh tumbang deputy chairman nang iman STH apa barang ke enjoy dun bangke pinier ni BJP atau nang hoda cimpoi henang itu seta pinier nang boro tumhan bangke STH bilong le na dun kan ini lasi pinier ni rarapan half truth ketan rarapan kapang nang hu rarapan pinier ni tribal hiyang hotul na pacekam kenal itu pini dak kedo national party BJP ben jenglok national party to akam na ni to IPHC tadi lapen itu kebe ke chedong ha Botari sana mending thanai long le potang thanai sakuri baguri pilong le political rights ladhan pilong le punin tum APHC tum kache dak ke beke che pancho te nale tum dak BJP long edo in long so akar bi long pi posa ni na joy no le tum ha pinira ni dak BJP long edo ko bana iya ma pha ko mane sia ma pha ko mane BJP leader pha hala phanse tum han hala tum hana sakuri pada nahi hala tum han la som EMC man pasu nahi punin tum ye pini protest de gante people on na adina joy no gante Pinier yang tang pen ke bang masih itu ke dasmen political rights an pen itu hack nahi pun kan ye cho long lian tame pota cancel nahi bharat masih kan ye kante BJP lo me dokar bi tumhan ali kante kupi positif ni BJP lo me dokar bi tumani na koi no so kota nili tum protest lo so kota jai ke ke che bhan otaris dak paragraph 27 tempe electoral roll separate electoral roll selam nahi pulo land rights il tum selam nahi pulo Pinier ni ke che tum ang ho antara chi putu na he na protest ahe BJP lo me dokar bi no sipini hanjo hang hai nang tum kona education se keno ba komar se na khana khan pare lo ba kopia the se ni APHC se nang nang joy no lasi amuda la mangala hello face to face se debate na blokan te nang tum ana he ako face to face debate lo bolona ni BJP tum so nang tum nang intiha ati grada long nang tum constructive debate nang tum pini ani na tekera BJP tum destructive debate side kopina yo se answer lo lo nang intiha ati la hello nang tum rada ko jipakla nasi non nang mai panang ati sulan BJP atum pulo BJP apen Kongres atum pulo
Jai Kathar alang li Japon non-tribal ton Butalis kan Tania tum si Ukhel Gogoi, Lorin Joti Gogoi tum Ben si Jelang ro. Usi il tum han akoi nang pide. Akoi nang pide. Non-tribal tum han Butalis kan Than nang ji ke tum sa Jai Kathar KCC tum hale order nang tikali. Abang solam cik nang tum ning cipitu. Hala bang so Jakong Jai Kathar sa ke hai lawa belang kan Than ji Jakong. Ajakong ke do kumalo BJP etum lo Congress unta tuje BJP tu min kham thede tu Jai Kathar sa ke hai long do ko Ajakong do ko pa kham thede ko tenan putami stana tu BJP etum bipol claim ha hidet kente nam to sik sidul ke la hello mante je non tribal kan brutalis pe nai phanang ne non tribal kan ta land pata pe nai phanang ne MSC ta patrol long nang ne polam ta nam te pol tham thedet ke mana ko toma sik sidul ai wardes kipke non tribal election thulong nang po non tribal na kutkam ta jom nang po la hello nang toma sik sidul ke la fin nang toma sik sidul ka la ke karbiang lo arara phan kera sik sidul kali la ke non tribal toma sik towar ki tho la fin non ni nang toma nang ka ji ba ke non kichu si sik sidul arlo dei sik sidul arlo ke Ponchat nang paludun purlake article 243 long si tok dal. Sa pini labangso article 280 jong si amendment lotante article 243 long da tok lake dake lake 243 non amendment podi dei na constitution long ala 125 amendment along do ye article 243 ke lake Ponchat gram sabha ma Hala so gram sabha ko mapalo plotante itu inglo masukan kali ponchay lagi plain area teman plain area non schedule area non tribal area hada hala to mafana ke daki 6 schedule area telabang so article 243 a jong sinon implement den plotante lagi itu han akan hok dewa be article 243 a yung sinanda mo talaga gram sabha la tum nom dak ladak tu amendment long dote lake 125th amendment la lo remodified nahi koi tumi PHLC pen tum ke han kong la pen pini pen itung hunger strike la dak itlong ba dota la lo je 125th amendment itung kau posare ko kana li sitame la dak 60 dola ja kong phala nolong ba ke itung chedon de lasi la dak banke la 125th amendment act should not be passed without modification koi tum pugela hello lasi modify nahi alama de Ladakh ke kupilo program te non nali pulo 243 amala di tum thang mali di secular loke na impose ni laga na impose ni pola mo mali di 243 m langdam no pola te lake pancha lam se top dama da la pen ke 243 m ke lake hada ke 60 la hawara loke lake apply on ek zada top ta la sili tum dak Carbengong Autonomous Council mate Ladakh Carbengong aro banke lake 60 area bena kosi Ladakh banke 243 m ke Ladakh na apply on lake ni lalu lasi Ladakh 243 m long tolong dia part not to apply to certain areas Indian Constitution article 243 m long tolong that 243 m clause 1 long tolong nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 and the tribal areas referred to clause 2 of article 244 that tolong ni apakah clause 2 long nothing in this part shall apply to subclause A, the state of Nagaland, Meghalaya, and Mizoram. Lapen B bangke subclause B bangke the hills area in the state of Manipur, for which district council exists under any laws for the time being enforced. Lalu mana di? Apa nak kau betul dah? Clause 3, nothing in this part. Di? Ladak talk to in this part relating to Panchayat at the district level shall be applied to the hills area of the district of Darjeeling in the state of West Bengal, for which Darjeeling Gorkha Hills Council exists under any law for time being enforced. I can subclause B longan, nothing in this part shall be construed to effect the functioning and power of the district Darjeeling Gorkha Hills Council constituted under such law. That's it. Top level material. Lasi la 243 m lake that toglo je la tribal areas di 61 habar alo an bangke lake that Assam long chakali Karbi Anglong Dima Hasam long chakali
Bon setame hala Manipur long konon lapen kala Mizoram, some parts of Mizoram, lapen Gorkha Hills, Darjeeling longan tame lake panchayat Raj kala ke panchayati system bang kala ke apply ni harasi top dah. Lasi Ladakh Karbi Anglong ado panchayat tanka lagi poje ne pe amar hala panchayat system apa lucok kalau kante iltum 6 schedule se kapak huglo lagi. Lapen autonomous council lake 6 autonomous council lake panchayat system bang itu ipila. Itu ipila seta non ke Sining pen long lagi. Hala article 280 lapen article 243 MOC kai apply do Karbi Anglong kalau kana lucok kalau kante hala panchayat system ini sila non gele to. Autonomous aja ko panchayat system. Plain district long ke do panchayat system mensi autonomous council aja ko ke lage isigat ko lage Paching bar da lage lasu ke claim ifasi article copy lo 125th amendment bill lo lage kanang lasom ke job ni han kam claim do nasi la hai mang ni to oppose do laso ba ke IPHLC Penili tu malang tu mai guess dan tu case kami cetangan kau ini. Lasin non ini kijut silam pulo BJP atum lapen BJP bupelo non mangge RSS atum non belum 6 sidul pini ke difusi RSS atum 6 sidul awareness pilo patumi ke dom ukag lo patumi di ke ha laso prank hamden lo hala bangso RSS atum 6 sidul awareness pipi ke article 243A tame implement nangjit bosela 125th amendment on si bigun kok lo ende hala atum si 6 sidul ke pa phukma IPSL तुम से 6 पर क्या प्रॉब्लम हाल तुम से हाफ ट्रूथ मा ये तुम से हाफ ट्रूथ लो हाल तुम अहोक पे 6 किलोम के थान लो मा अहोक पे ट्राइबल तुम के रहा 6 से थान लो हाल बंसोलम नहीं तुम चिन नहीं लासी नॉन ये तुम भी पुदाम नहीं मार के BJP तुम के RSS तुम के कार्बी आंग्लोंग इंग्लोंग असो तुम हान डेवलपमेंट करके मंत्री नेता माथा खेलो अहोक जो सी कार्बी आंग्लोंग इंग्लोंग असो तुम हान डेवलपमेंट का माथा लो प्रोतांते Article 275 चला तुम implement अच्छी के, बा Article 244 से implement अच्छी, खास implement नहीं कोई, अलग तुम सी नॉन बांके देशपुर, दिल्ली, that before the BJP side लो, BJP government लो, नॉन जो सी 125 amendment जो सी, कार्बी आंग्लोंग INP, कार्बी आंग्लोंग CME मिले अतुम दोन जो सी, ला Article 244 जो सी pa implement उन tek Pajun tek pulotan ni nang tum arpu mena sut eta choglu. Ni tum tek le purat panan tum nari chirung eta choglu. Jong tek ser pulote nang tum hani tum nari choglu ni tum APSL sia party pe sini tum chi opputi. Nang nelo ni tum ge ate article 244 chunelo. Karbi elo to tum master lo elo. Chog elo pulotan ni tum APSL si tum ga ke mang silam ne to kete. Tenan tum claim hai mala bang so rat ni thalo non. Ni tum nang pudah lo da pranta. Tuliran long hang ki hai pandang le funong da pulo gala so je nang tum jong sila bang so sai 6 tu paragraph tu sub paragraph 7 ate when non tribal and votaris when than elo putar tu PSL tu election ran thu dundel ko de tuliran long hang ki hai pan funong da meni di pulo ke nang tum sinang non doji nang tum sinang ar tuji stanang tum ha bang so komaralam ka ke RSS alam ka ju porlo RSS tama direction ki claim porlo Lasi labang so komande fan kilang ni pen ge 6 dul phalang nuri itu masar kubom lo je crossing ki hana sara ala crossing ki ke hai pada city minister bari fan kilang ni join torong pi ke hai bang mer MP bari ma ke hai bang ha state election commission fan bang ge je kom chude lasi itu masar je hai ka thasa han kilang ni pen jo 6 tu ki focus sai bang ge tum da claim ri Jai ka thasa ke non sing tang kring cholo tuliran ha ke hai non sing tang kring cholo mo sumar ki kopilo di sumi hala pana mathak te kang nai komane fan kela one komane andong the det ko buma sigzul ba ko phalang tu da hala bangran tum claim di lagi la so pa ke nang tu teng hori lagi la so pa ke nang tum ta kang hor ko tang lagi mo isu lagi job di lagi la bang so ning chipi nangi Kasi pinang wika for dolo de. Kijut sialam deli pini rarapan clarification tiang tunga halo. Lain tum out of topic na la bang seta me like very important. It's very important. Kijut sialam no la no ni tum kaching mai lam pen la 125th amendment da hola pen gala hai article 280 article 275 article 244 la so nam la so topic pa na kaprek chata hai. Nalom social media long kijum polisi alam rara tum isi kusano rara kachini kantung alam isi do.
non kedaptan komande BJP long ke klaim do na banku di alang social media long pilo la pen BJP tu mata non arong la solam se pon je khot dia long jai ka thara long le do jai ka thara long le bang alang li muslim han jordan ba komande ke be ke che han jordan walang si social media long pe klan di la solam ke tu masar jai ka thara ho 2011 12 bang ta la so allegation ke ban pen itu masar jaya kan already clarification ci pialo la sota sitha puhi no nado dei ha sota pialo sota hala ke bangulo masi la bang ke muni tum tenge da hai lo non aso allegation ban dilo acha jaya kathar along le khotkhoti long dolo jong si prabjit ban pini pena bang bong jong si jaya kathar ko manya ki ti ke chia phan long le jor det la bangso jaya kathar ke jor along le hala kejor bega ban fotom kopinia lo acep do kopinia porta sota do jai ka thara signature do polo dangte nang litung ratang no peklang ni kui ban ratang no peklang jai ka thara hala da khot khoti no ngle jorma jorje ke namtang iru ya tang already clarification chi pielo alang le ke jor kali pinia ni jai ka thara ngle chiri truck do hada ni chiri truck do khot khoti no jai ka thar pini arnenda long le jorje na la bangso long le jorma jorje ma jai ka thar long pini arni la da documents do ya chiri kwan ma do lata miadi pota di la hai official alon ta jai ka thar long do la si press media tu ben cheng lo di karbiang lo press media tu ben cheng lo texter tu nang le tung van ra nang le tung jai ka thar long la bangso proof nang eno no tu jong si jai ka thar jong si long le jor bek ajak kebe ke jehon jor baik lutan te kupilo na tum ki pu dunia ka masih itu ipi chelsea masalah hai allegation pi le kalang lo ni tum sin ne kan te seta pini ni jaya ka thar long le jor long le la pen jaya ka thar long le jor che na pen no ni ki jotse la ka ki pu ile bangal hello BJP tum no na no RSS to nasinili RSS ki jotsi RSS atau apa ni karji kan tum bangke Article 244A तो का implement जीवा Article 280 का implement रात पांच ठंडा हो कुछ तो रात तो दार सुधु नहीं देना ना नो कार्बियंग लोग रात के कीपी किसी तो Article 244 से केनांग जी उसे अनुक्ति ना फूल लोग का चेतावेलो क्लासी BJP तुम Article 244 से केनांग जीवा Article 280 से केनांग रात पांच ठंडा हो लाओ ठंडा हो नितुम के आर्टिकल 244 के इंप्लीमेंट में itu ke 2 article 20 से इंप्लीमेंट पूरा फांसी ठंडा हो तबे किजुची विषय क्वेश्चन दोलान सीएम तुलेरा लोहां आरएसएस मा बीजेपी मा रात फांसी ठंडा हो लापेन एमएलए मंत्रीता आरएसएस मा बीजेपी मा ठंडा हो लापेन एमएससी तुमता आरएसएस मा बीजेपी मा ठंडा हो labang solam रात फान पमांगुरी रात फान पमांगुरी nang tu RSS claim menoi lapen BJP de BJP claim menoi labang solam rak pan daro RSS ke lake political wing kali lage halabang solam rak pan daro RSS ke lake inglo aso hotur lagi pini alam dak so tok so besi dingge dak lo lasi RSS ke lake karbia ke inglo ke hotur ko bage katu ide sini asi siam tulira mohang pan ni RSS kali tapi thanoi MLA bangki tum kan itu RSS kali puji tham dawo labang so non karbiang long labang so 6 kilometers kipi ke la RSS som sigipi la sini kichutsi kado na churo lo pini RSS ma BJP ma labang soram rak tum hat pamanghuri na mangi RSS ta kaprek lang BJP ta kaprek lang masih rak hat pamanghuri masih non ke bangji pini nitum labang so hunger strike nitum han permission ang pipi man itum han apport olong pe itum tini aban itum la pini ani si bange ana baji sirke pen baji tian itum bitolo ako puthot penang tuma se permission ang bitu pini permission dari itum dolo asi koman itu hem ke dam ke to tamat permission long le det masih hem ti dam mani bang dawar dam bajam dolo asi pena pen mangke itum hunger strike depo khadan itum घंटा क्रेनियम दा तुम दो कॉक है हला सो अपर तुम चोचे जुंजे जी नसी ले तो हला सो अपर दा कमान मा से दोई मा की कमान से कसम से के चलारी मा पेना तुम थे लोग को असी बीजेपी आरएसएस तुम के लके कार्बिया रात फन के पमांगु
Napen article 280 si nangji 244 ke nang ne pu latung penan pemang hulo article 244 dicek si article 280 fansel latung non article bicu pasi pinang we tokso ke itung pajudan pasi kado na choro lo lamang so tokso ke lang aton tum an hanta nili tum hin beram tum na choro lo alasi BJP RSS tum abangso a 6 awareness ipi ke lake halat tum han kera aja fansi 6 tum lam ke than Cini sih halat bang, kicir tum ta, 6 itu lo kopi makan tok bang sih.